nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatu kana mwendo musia cia muthenya waku wetho wawe wakwa ila kiwio kiende onesa na mwaka mweu ukwati onesa na wende onesa umundi ni matuku eli mwai wambe mwaka wa ngili ile na miongo ile na itatu na indi nienda kukethia na kuthocha ndini wa Vilingi uno wa Mauvoo ni umanyithie kila cha kitika muthenyani wa umundi na muno ile mbetani itu ya ukamba na indi nienda tuamekuwa na amwe katona tumanengete uitokio ni cha umundi. Umbanesie ni pamwe na musungi wa utuko kuwa wanenza ngili sokoni wa Tala kauntini ya Masaku. Musi umwe mwingi kwenda aki itina wanyinya na mwana yokuwa wakuma na ngusanisio cia kireka. Seneta wa Makueni Daniel Kitonga Manzo kwenda serikali imini milati minene ukamba. Na tuena livoti mwanya iulu wa Kamemeka Mutongo FM na kalaka na asiwe mwaka muvetu. Vilingi wa Mauvoo. Nina uthoche yuni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na Teresia mwende aliula Mauvoo akwanzia ya meko tufikie na kunena nya kuesera ile itatu kenda yomu itano namba utumani mokuve vatendevi na ndini wa mitandao itu Facebook ni Mutongo TV na ndini wa Twitter @Mutongo TV ke @ERASTUS kithuku na hashtag tuitumia Vilingi wa Mauvoo ndini wa mutandao wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official. Tuambie na livoti tatu menengete uito muthenyani wa umundi na indi ni Mauvoo macheva vala musungi wa utuku wa nduka nene ya Fastmart supermarket musini wa Tala ni kuya sub county ya Matungulu county ya Masaku ni wowe ni nzangili utuku ni wa kwa mukia umundi ayikithia Mauvoo OCPD wa Matungulu bwana Peter Omondi ni wensikana kimanza cha mbesa ila utalo wacho kitanamba umanyikani sivikie na kungewa ndini wa ivithukia ino na miyo ingi ya lato omunene ya vikia na kungewa ndini wa supermarket ino kwithiwa kana kwithietu kuikusiwa siku mbingi cia usangile musini wa Tala na mawethi uruluko kindu kila kivikia na kusukumia enende Matongo iwe ni MC ya wa Tala Jackson Ndaka kuvikia na kukulia mawisama usese ima kumatungulu mavikia na kuvetangwa nundu ni makomete uyane wo boni mutesia ni wo kuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivoti. Muthenya no munthe masani makio kwene nthi matata na mwezi uruko mayo kukonekana kumakamu noti na kwithia musungi umwe wa ikisioni ki na ulo kusunga nduka ni mwe wa ilathi musini wa Tala kicha vikia kweta makule mwingi kwenende ya kwithio kiko giki tena umundu na enende kumwe mathayo kwende na kusiwa isioni ithi na kioko ni kicho omundi nitwa kwa twaicheva kimwe kinene wala twakatwethea supermarket wa Fastmart musungio wa iwe na ati langwa ta NZOMO na nitwewa wa mwingi muno byu na twikolia serikali ya Tala kwa nini uya mwao ula mwemitha wa muikuna kwa chani twetha na kwa report ya kanaba nipo waiwe watchman na yene lebinda yingi ya keli o watchman kuwa wa muthembosu kwa utwe na thina mwingi muno kuma tungulu ingine malasekana siku isi ngina nende kuendea na unyama wasiende na kuhusu isioni kiwuka nyondeni wa kiliombunge kicha Matungulu na kuendea na iki ya wia kati wa NND siku isi ya ungini ya nde ye monoke sioni ke na yenu kukuja security ya Tala na Matungulu yonde at lunch mose atua undu wa mandu kuwa wana kuma mathayo nundu wa ngei ni mwingi pio na wakuyo na mesie na eto kuja serikali itose atua ile tona na serikali ya county ilikele kindu ki onemba na ne security la ba Tala imba ndu kwika mabetango tete wandu mama nondu mathukuma komanda wa maafisa mapolisi kuma kiliombunge cha Matungulu Peter Omondi akithia gikukini wawetakana ingeini vikia na utolokana kimanza cha ilovia ilaitese wende ni wandukethi musini wa Tala na ende na mone mambe isi ukunikili kusima na nzangi laitwa isi vithukia yena kumia umwethayo umudrag umuvuruta chini waenda wakampiga kichwa wakachimba ukuta ya hii supermarket. Baada ya hapo waliingia wakavunja mlango
alafu wakaingia huko ndani wakaransack the cash deposit box and they took away an unknown amount of money. We are still pursuing to do how much was inside there, and several other items that are not known. So far we have some leads ambazo tunafuata. Matongoni memba wa bunge ya kaunti ya Masako nthini wa wadi ya Tala Jackson Daka aenende mavane menda mawisa mavolisi kweka uthukuma na kikono na kwitha maitwa SMS ko masane mauyo na usimu na nzangila siende na unyamasi enende masane mautuku na ethwane meuvikia na kuemelwa ni wea wono nginya makeve tanga isio nithi na kutoa kundu kungi. Tikulia waziri wa Interior Ministry Bwana Kindiki kumandisi ya ulawe matungulu OCPD na OCS na zikalala metala maondoke kuiwe tethaua na nyendio manae wesu wote tethaua ndi ndawa wesingebie ukiwa uingebe tote maana sindu watu yonde wenda tu yonde ukatala peke nduke ngitha ko kiende umunde tuikwatwa one tuitongwa tuikwatwa twake miana ngangale asilikale yake kwana ngamauta vame mwenda minisa mvyani wosesai wa nthini kithure kidigi kulikila katina kuikiria kana nende na sove ku na muno isio nisi atala vala nende methito mathayo masane mautuku na kuvithukiwa wamwana ungi kutoa igwe isio ni kivathukanyo na vae melani meulasmika kutoa isemiatianio kenda kuikiria kana ni masove wa Bwana waziri. Tunakuuliza kwa heshima kubwa sana, sisi kama wananchi wa Matungulu tunakuomba kwa heshima, tumechoka. Kwa muda wa wiki mbili tumepoteza watu wetu wa watchman wawili, na tuko na police station, tuko na OCPD na tuko na DCIO, na tunaomba kwa haraka waondoke mara moja, tuletewe wengine. Wameshindwa na kazi. Ile biashara kubwa ukienda Tala police station kuko na kangaroo court. Within the constitution, there is no way we can bargain with you, and we are giving you 7 days to make sure the OCPD Matungulu is not there, DCI Matungulu is not there, and OCS Tala is not there. And they stop the kangaroo court in Tala police station, and they whip out on drugs, illicit alcohol and any other issue pertaining to the security of our people. Okavindani kaumwisili ongiwa kamota nwavikia na uwa ni enende na usembwa kirisani chaburisi cha Tala itina wakonanywa na ongiyo vala mwene kivila wangwata ni watoi matu mota joeli mwendo edho imia ukanyu yuko alame utoa isi ongi umakuli enende na makuteria nisina polisi kusimana na lama ende na utoa isi ongi isi onithi unuki nukila kiedhivyo kuma tukita sikokone pianake mano yete kamota ngaliko siya kaende na umwa kuwa wa polisi na ulongi wako watu omunthi na iwanenganilo moko ni ma polisi ko duwe na ukuli ana kialame na mitu ya kuya tumota meso bia na mega mekanilie su na mitu zinondo imethoku. Motongo TV kumava Matungulu kaunti ni Masako nyene tawaboni motesia ni muvea muno boni kwange wa isu na indi siko sia uvungulu wa Mauvoo kuma tungulu sioneka sile na kwikinyia muno nondo veonge wengi tuneketia muthemba otosu musungi ungi uno waiwe na munyanya yatiwa ovanwa ungi ulo na atwewe kanisani umwe wekisioni twikwatikana mobisa mausese Matungulu na kaunti ya Masako yonthe imauvikia na kuosa matambia na kuobosia mwenende tuwa Mauvoo ni angi macheva na miokonia o maundu ma uwani ni kana musi umwe kuma kisioni changu utani ni kuya mwingi ya udhuroni wasua kauntini ya Kitui ni wende na kuikaila serikali nikenda ukwate aki itina wa andu eli mo kuwa wa kwanzia ya kutemangwa na ivanga kumana na ngusa nisio sia kitheka Patrick Musioka na ulani munene wa musi u na kwa uyuende na ukwata sibitali kana wende na ukwata uiti sibitali ni kumana na maumisie ya sia kwa ilungu ya mi elemi vitu muka na mwanae ni manavikia na kuwa wa kwa kutemangwa memusieni na kuvikia umonde vayumulisililwa unamba kwekiwa mbeni Lina Musangi ni wewe na ripoti ino ya cheva kuma Mwingi West. Si umakumuguta ni mwingi wa dheloni wasuwa ni wende na kuya serikali ivikie kosa matambe mame tuki na kumeki ambeni esililo mauwa ni nala mwana uwaye mundu muka umwe na mwana indhini wa ilungu ya meyele. Patrick Musioka na ula ni mwene musi uu na ula wethe itwe muwana uwende kuito sivitali ni umwe musini wa iluvi ni waitie kana kuma mwewe 10 ni waitie andumake eli kwanza ya kutemangwa na ivanga kwa kuma mwewe 10 taliki umwe mpaka omonde
Enaetia ndwele kibeti na kana omonze muthinzwa na ibanga. Musiokanyoni wa mutula mutima ofisa useseia kueleza kana vai mundu wako atwete na wasiko ii na vala mwanae na ulane wa ukuu wa miaka miongo ili unavithukiwe ndani na kutemangwa wikili nzelu mwei mweti na wamuka wake kutemangwa. Isia imukie mosa visa o kawaida no kuenda kwa polisi kola kugie na makulia suspects manerwa, lakini kuma mwewe 10 talichumwe mpaka leo vae suspect wake veti weso kwatwa ona wakamwana ayumwe weso kwatwa na Watauni waeleza kana thai wake we muisioni ya kuweta kana kiko kie kiothotheto ni ngusanisyo seitheka. Maisha makwa niona pia meo na muisioni nondo pe mundu nithirete nite kwa matuku kauta na mpea mukondo nusu au mundu wa musie ini tomoya itheka na mundu kwiwe na mbesa mbingi ukwisa kwithia no kwenda kwiona ni anduni kwanza yate mbailu kila tuwa kulia serikali nene nili kilele kiluki kwa mituki nikanaweze kwithia nongwato subio wa ikaukiwe ya mwezi wakwa kiveti na siana na kwa nungo na maisha makwa mewa thinane. Mwitu ula muko musini uuni waweta kana vethito na kimena kingi nthini wa musi wo akwelese kana kie kiumanitwe na ngusanisyo hii seitheka. Tumekuwa na hatred sana. Wamekuwa wakituchukia watu wa familia ya dad. Kabisa tumekuwa ni kama watu wenye tumenunua land huku tukakaa huku. Hatuna mtu yeyote. Wametulia mam, the only son wamekuja wakamchukua. Dad ni yeye ni mzee. Sisi tuko peke yetu. Before mama uliwe, kuna siku yenye neighbor yetu tukwanga amelishiwa na ng'ombe. Ng'ombe zilikuwa zimeingia kwake. So zilikuwa zimeingia na za neighbor mwingine. Akafungia tukaendea the following day. Kuendea the following day, aliambia mamangu, umefanya vizuri hata kukuza. Nilikuwa nataka kukuambia kijana yako anataka kuuliwa, na akamwambia ni nani anataka kumuua, so akuwe careful. Hii ni kitu yenye imekuwa ikihappen na watu wenye tuna suspect ni watu wa nyumbani. Watauni wa maya atongo imalikile na kuikithia kana ni makuata haki. Mimi kama first born wa hii familia naomba viongozi wote waweze kusaidia tuweze tukapata amani katika hii familia juu tumekuwa na threats mob sana. Naomba rais wetu William Ruto aweze akaingilia kati pamoja na naibu wake. Kumangutani mwingi otheloni wasuwa kauntini ya Kitui kuripotea Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Livoti ya umacha muno ni muvea Musangi na indi tuikwatikana maofisa mausese ingalikoni isu ya Kitui ni magwika ukunikili mathiane uwo wa uwani usu na alama na atwa isi kiko kiu mayose wa matambia mai maki meo tuambotia na ngewa sia cheva na kimako tulike ngewani ingi kukonia uteti na maendeleo. Vala seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga maanzo wavikiana kana enda mwaka huu mwe wangili ile na miongo ile na iteto withiwe na uniko kwa ekali ma kaunti isu ya Makueni na muno kukonia kukalatwa kuminukilwa kwa milati minene ya maendeleo na ila kwa miaka kauta waki wayo withitwe kwa kikono umuno manzo wetakana tuivika muthiani wa mwaka huu vaile ithi wana wikwatio munene wa kanaki wucha silanga wa thwake no chambesi utethia ekalima Makueni na oingi makili ma mianya miao ya mauya kukwatikana nthini wa musi wa matuku wa konza sindu ila yutonyeka ethi wa milati ili ni kwithiwa mustalini wambe nthini wa serikali nene ya Kenya Kwanza. Benjamin Mwaka ni wonenie na maanzo na tumbanisi ripoti.
Seneta wa kaunti Makueni Daniel Kitongoa mazo ni wata serikali kati mwaka umwe utukwatie ikunikile kwa vakuve ndwe kukala atanga kuminukiliwa kwa milati minene ya maendeleo ile wetani wa na ilembeta ukamba na muno kaunti ya Makueni. Milati ni tasilanga munene wa wake na musiwa matukwa wa utuika wa Konza Techno City ila seneta manzo hukuweta hidhu wakava kwa kaunti ya Makueni edhu wa serikali nene no yeke viti kusukuma hiseso ya kuminikilio mwaka umwe wangilile na miongole na itatu utena Konza na twake manzo heweta vyono walanyo uende kaunti ya Makueni wa kuya wiyo kithekani cha usuvia na mucha Savo East kuya kibwezi no kana kusia mwisho na musithekani andoni tanzo kila ni chavata chaile okuminikilio mwaka umwe. Project ya Konza City na project ya Thwake Dam na kuya waya ulawi kibwezi with NZOMO bisaka kupenya NNB kibwezi sub counties na wanakundukunge Makueni. Katuwasi nduka utile serikali ya Kenya kwanza evanie kuthukumithia mwaka huu ni wenzi wa silanga ya na imwe dhinima wala nyula withu wana utethio munene kwa ilembeta ukamba ile na maamuno ni kiwivi ndani ya munao ngaliko ya Makueni ona kutuika vena twake Senator Dan Manzo heweta vaina wendekithwa kwinza silanga munene wa Kavata Nzou ulawi kiliono mbunge cha Kaiti ulawa ile kukunikilwa ukianiwa ni tuendewa pamana Thwake Dam nundu kiwini cho kindu kila kenene kindu kila masia akamba ukethia kila county ya ukamba ni ongela silanga ile nene pyu na Makueni ni kwa thimeto silanga ndo twakavata Nzou ulawi Kaiti constituency na kibwezi kiwukila kikwa ona kuba kwa ile taifa silanga nene na oku serikali nene yende kukunikila uthukumi mesine ya Konza na silangano wa twake ni akulwa hekalile na mituke kumindukilwa ndivisia itheka yani compensations kwa enende alama athukie milati kwa nokana ya kuithekani wete sisodi kwa ivinda yasa ni kusiche muno na yuno yemino kililwe kubikia bau besa sia Thwake Dam tela kuma wana Konza City besa nzele na kenda with projects iswile sia vision 2030 ni sia dhalana ni sia thukuma akamba na nduma Makueni na muno andu makwata kiwina kenda with ni twenda na nima ya kunithia miunda na kenda with kila mundu ni wenda no kwati musi kwake kwa kiwini cho kelele kinene na nenda kula serikali la hivyo yumia pesa nundu sivo katika budget na nisi kitu serikali lambe tu na sia leta uthukumithwa mwaka mweu na kwa ilungu ya miaka 10 serikali sia county kuma sia ambia vethitwe kio chama governor ingi yunwa kusaliwa kwa mpesa sia county kindu laki thitwe kikwa miotongo ina maendeleo county ni Senator Manzo no wetani wailu county ine ngombeza sio na tene no kana ikathukumithia mivango yo ya maendeleo kwa NND na kuyanisa mitlatala mwana tawa yuwa mbesa wardine otaundu kwithirwa kaunti imwe ila sina mawalanyo ma ward fund na kusia kao wa ma MCA na magavana hizo kangulia ingi serikali ila jembesa sia county na nundu bainga manononda ukwata mbesa nusio serikali ikakati yani sia mbesa sia counties na kanda with we allow and devolution ni wakunani counties undu violate delivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ya Ilovi nitawa Benjamin mwaka ni muvea beni na tuikwatia kana serikali nene ni kufikia na uminia milati muno wakiwa silanga wa Thwake ovamwe na musi wa Konza Technopolis na kenda wese ya kamba ni matetheka ona Kenya yonde nondo milati su ni milati ya vata twisonga nambe na tuikwa makauntini ya Makueni ni kana muthenya umwe itina wa Kenya kutania mwaka imbia wangili ile na miongo ile na itatu amwema enende kuma sub countini sia Kibwezi vamwe na Makindu ni makule serikali yeke mustalini wambe kwa ilanja maundu alama konetie mwenende muno kuola ngalama ya mikalile na ilayi kinye kwa vanene kuma mwaka mubetu amwe ma enende ni mawetakana kuolo kwa ngalama ya mikalile na kukwatikana kwa mawaya muno kwa amwika tamo maundu ala maile kwa mustalini wambe ndini wa serikali ya President William Ruto na ke Kennedy Mulinge kuma Kibwezi no wanena na enende na atumba ni seli vote 3, 2,
Mwaka huu wembe wangilile na miongoli na itatu ivika kavinani kala serikali ya Kenya kwanza ye mwine waka na kumanya wasote levo wandhi ya Kenya. Enende anu maweta kiato cha kwa mbata kwa ngalama mekaleta kiende kumavine ya kuma iweta kwa iloko kwa tu wandhi ya Kenya. Takwa kwa ile kuidwa kwa mustali wambe serikali ni ya President William Ruto mwaka ni ona timu vive nete na weneke nondo wazizia cost ya maleu cost ya kila kintu tuendete naye uune gondo na kwasia kuone kulazia musumbe pamana cabinet yaku mwekalende na muiswania na muisisia mathina la melekele mwenende na sindu ila itonotethia ene twikulia serikali tafadhali ekayupetanga ethabe sindu itonotethia mwenende nundu pesa ici no koti wa mwenende ona ikatumiwa okumaive ya osindu ondu mauta manekitwo mbesa stimo kekiwo mbesa paingwa kindu kithuku nundu no koti wa mwenende no umwenende itetheka ona keka nitwe wa munthi tukanusa ndawa cia mana tuke wa munthi tukanenga wele umana usuni wewe wa serikali enende ao nge maitula muteta mbia kuvetanga kwa mawala nyoma lama neketwa kwa masese ya kumana na kwambata kwa ngalama mekale munovande ni wa kisomo vala mwakani wasime ulasimika kuambisa kwepa fees ulama ivatene mbe wa kumila kwa uwa COVID-19 ula watamba ikisio kwa tuandhe ya Kenya kwa vanene kazi zia kwa ugupi wezi ndu ila tizia basic siya mwenende tona mathome ulumba leu kila kindu chonde skulu zona fees ni wambati we na yutu isani zwa serikali lunaza kujie kwa uwo ugiana maundo imbia kanani chao kila jende nundu the yuta example siya nizi ndiro report fees we yolo mwambati we na almost 5,000 pakubekela skulu wendene ukaya mali unazuni mwambatie le wende we yolo kwa uti kulia serikali edhani tona yambatie ethe si mathawa mazindu iyo basic kwa mwenende nikana tizi mwenende wethia nakeno wakwatililwa ambata ngoba nini wabalotona serikali tramweka ila tafadhali olangio mathoa mazindu basic kwa mwenende amwe maenende mayona nyamuikio kuthiwa kwa ngalama mautito yonzi ya mukuli ya kula ngalama mekale vandhi ya Kenya ni mwendeshaji boda wa Kibwezi tie kulia serikali stili rolo mauta petroli ndio petroli ukawalwa tie atwa kwa tombeza sio ndi ane kuyugilia kimaisha tie ndola toneka ndola matema ana lakini serikali katuzizi opande ni wa mauta ile at least yatutethia mauta makoko kino ta 150 kana 140 ile apewa kabanga indi 180 kwito itona kigendo kendike kiyulu muno nundu bezilo nazo bazia tizo byoyu na customer bei ebola muku lona twa nuna bigendo kwena bindoka kuzikali ruzize still opande ni wa mauta kana ngiro mota mayolo thoa niko titani lobo kwa ndo le ko thoa to kwa zinji ngili miongo kenda kana ngilia na mwezo nota witho 130 nimbeza zio lumono ende tongela ko thoa sia loan sio kwa ngili maneli plus nambezugi kwa to izi na bina muno kiki yokonya na wendi wa miana mingangi ya mawea kusove muno kwa ambe wa mweka milioni ina alama tena mawea ili wetekana tayonzi ya mukule ya kuola siko sio ngina ungendilila siende kwikine ya mesini kivadhukanyo ya vandhi ya Kenya mwaka muthelu niko nethia ngi mateko na kusave mbesa kumanana mathoa mazindu mwemendi kumanana mundu kala ke yulu akia oyuyu wa kwataka zilingi ukwata kwanza kwetha jira kendo kwete na kila ndo na kumani courage and onde ende batoneka kwa kwataka ngotilo ka kwadile nesa enda kama ndo kuyeya tukaye konde nita Dennis Mutuku aka Kapapo kila ndo no kulia serikali witu utusisye muno na oyongelanga mawea with at least you tena ategemea muno boda kana mawea langi wethia muno yuthi ingi nilikita maundoni mathuku nundu wa kukosawe kwa serikali atuthisia maundu mathuku pia ni makuoleka Dilivoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyenita wa Ken Mulinge saa ile sia uyo itilienda tika dhanda tu na indi livoti ya kekeni tutumandeni mwothiumu omukuvi atuambo semba matukani na indi nasi wakajani dhandi unengalelea livoti ye mwanya ya maundu alama kitikie mwaka mubetu wa ngili ile na miongo ile na indi ni mwaka ula kameme ka Mutongo FM kana vikie na kusia wakou livoti yesu ni ukitike 7 twauma uthiumuoni tukatete kuthivasa na TV yako.
mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kavila niambia wengi mukamba niwisi sya kusandongoi inyusa muluo yu gaiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanivya nanima no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio Divina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama bisa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiyesi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sya iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Kalivo ingi niende na kuomanyithia na thini wa maundu ara makitikie mwaka mubitu wa ngili ile na miongo ile na ile ni kana matuko kenda mwai wambe mwaka usu mubitu wa ngili ile na miongo ile na ile ni muthenya utakola matuni ma ethuki cia aingi itina wakameme keukaletio kusiawa na ketwa Mutongo FM ni kameme kala kethitwe kaikutangazia na kithiomo cha kikamba kakio manyithia kwisela Vilingi ni wa Mauvoo kakio somethia na ilungu kivathukanio na indi kaikutanithia na ilungu nzio cia mautano mwandiki witu na musomi wa Mauvoo Faith Mackenzie wa Mutunga yawavikia na kutumba ni siange wa yimwanya yulu wa isiawa ya Mutongo FM siaisia la muthenya wa kwambilia ginya wakatano tuketha twina kilungu cha nature vyangwatilo kwe matuko kenda mwini wambe mwakani uudhila wangilile na miongweli na ile kisese cha Mutongo FM chathi kiseveni kisese kila kidi twe kiumanyithia masaa miongweli na ana vateko kila sekondi ona umwe kikaunengelelia Vilingi wa Mauvoo bala ukwata Mauvoo matemaila ilungu siena mawunde sio mena lukwata but sisi ndo ndomeo kuna sindo matukwa generation matukwa kuna sindo nai wali kandi no metwano withia na metwano mingi alikile kito kiokoni ukaamukania na beba wa uthaidi kilunguni cha tuhathimwe WINAKE mwana sa Robert Mutunga mukathaitha na mukambia muthenya na binya na beba wa ituni wende na kuthikisia Mutongo FM ngwatani ya mukamba sinisa bituka dakika 5 itina wa saa 10 sia kiokoni akato mbepata wadi wake mwitu wa saa Christina Shusho mitambo ikoselelwa ni Robert Mutuku Manoroba na MC Toto mukamanya
maundu ma uteti na we mwene nthi ulawe nuwe mwithukisya wa Mutongo FM ukaumia mawoni maku yulu wa maundu kipavukanio na muno kunenea yulu wa maendeleo isioni situ sya nduani yuka siulia ngove kusiulia wesi kusiulia yuko siulia ngove ni kubingwa mukamba metho kana okethia ni wona maundu ndo mailie kamba Kenya yonthe ona nthi cianza baiwe tukethia watu yo siulia ni kana okethia kilotesi ni wamana mitambo ikoselelwa ni Manyanga Kalakelitu ka Makueni Linda Mate mukathukuma ndini wa kilungu cha Ndumbuli. Right, line theater wa Monday edition ingwendewe mite Monday Blues ndiwa mitambo nyita Manyanga kana wendewe miteka Makueni winga lekwezu na kwa ninga lekwezu mwendoni wa Sanyanya kikavyangwa tilo na Peter Mutuse wa Maunda star mwene mukavyulia ndimba sawa sawa Peter star kebesi ilelu mitangwangu wa kivandi mapita Peter ne Mutuse na ne wa Maunda na inde nundu wa kusiolia ngovetene kutumbula wia na kuvasunga ikabika ila Isaya kuvovya nyai na MC Bob ila Majority Machine baidhini mungu yae kiswili baidhini kivinya etina wa kuvovya nyai yikabika ila Isa ya Ilasia kuma kuu ya Jamaica Reggae Roots WINAKE Agaltoto Faith Mutindi na DJ Rati International dhini wa kilungu cha Reggae Mania Mani vangite yani nalikiwa machine ningede yani kuscratch 1 2 1 2 3 munengete mix yani la mwaki la simetengala yani ukede withukezi wewe karedio kaenda kuma sioki aenda botoka na indi kwini ya muthenya tuikwatiania na ilanda kitali ya wendo Ankezia Mutheu tukanena nisya maundu ma wendo ila isasya na sithiawa ingulia to ukethi wa ndeto bau silekangwa kelekanjo undu vailite nundu wa kwaka emisi na kemu kambo atenasya kana senda nikomea mwamba umwe senda nikomea mwamba umwe ye na kemutumia rumu wake na miaseme ndino wa mutwano na indi tuyesaumini ya bau tutambite kumenyethia kila isa vala andiki na somi Mauvoo ma Vilingi Mauvoo undu vailite nginya ukauvikia undu vailite Betty Wambua Charity Chambo Michael Nyamai vamwe na Octobius Mbithi makaunengelelia Mauvoo kile kanjo undu vailite Ruto ethuthia iminikana meyandikithia muvangoni wa ivocha wake mitandao ni kana kuminana na ulusani ula withitwo witwaiwa ni mabroka no wa Mutongo FM vanani votonya ukwata ilungu na Mauvoo matemaila tumanyithasiane sa tukaunengelelia Mauvoo mena uwo vatena vata wa kwithukisya ona vandu vangi endea na kwithukisya Mutongo FM na uyilola Mutongo TV kuondu wa kumanyithia nesa undu vailite Charonyi ni wasi Faith Mackenzie wa Mutongo TV asongo masya well done ne muvya muno mundu Faith Mackenzie wa Mutonga nondo wange wanzio ya Mutongo FM na guketha ndweso manya kama imeka Mutongo FM valaka kwatilia winga lekosia kitwi ni yana imwe na itatu katono itatu FM ni kitwi na mawedhi loko frequencies vika kwa mwingi kavika lekosia embu kiritire yesu yonde wakanga lekosia va Makueni ni yana katono ile frequencies ni ya Makueni yonde na mawedhi loko na indi va ya South Coast ngalekosia Taita Taveta au the anitu kiswani chonde ni yana imwe na ile katono kenda na ingino okwati Mutongo FM kwisela www.mutongofm.co.ke na indi ndini wa app o download via Play Store Mutongo FM nikendo sithia siendo swa atavo ndini wa Devotees ne Mackenzie si ndini wa kwata Mauvoo vamwe na ilungu na indi endea na kwithukisya Mutongo TV Mutongo FM wendea na kwelo la Mutongo TV tusonge mbe na Mauvoo angi kivathukanio vala atongo mandeni nimendeka makwatiane na serikali kithitoni cha kunyaichelewa utethio isioni ila inakusi mbua nini na maliumomia miundani ukuli o wavikiana kumwa ni mwandiki munene wa ngwatanio ya atei mandeni ya Kiislamu kauntini ya Masaku Sheikh Omar Abdalla Mutesia ula waelesia kanata ngwatanio ya Kiislamu va Kenya ni maende na kuiyombania undu vatonyeka kumavikia andu alame muisioni wa kwikumbelwa ninza Masaku kumaya lewa uterio na kutangia madhayo. Daniel Mwangala ne wanena na Sheikh na Yeva ni devoti yake.
Sheikh Said Omari Mutesia na itina mboya vanza wa msikiti wa Jamia Mosque Masako. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ni wakulia atongo imaki ndini kwambisya wala ni wako naye chaleu isione ila kutana kusiwa mbwa ya netie na ingi ila kutana kusiwa mbwa onavanini kulaju ene ndime mwisioni wako ikumbelwa neyoa aingi mwa maende na ukosa leuo na waindosio. Nipo Twitter andu maimani laingi kama ikiwengi bakanisa makalo pala ponde pe mudaithi indi wese kwithia na moni membo na program ile u tutethesia andu maito na unondo na ithio ndu masya code kwa government otu iko na kautu ekonde na government ndo ameya na ito amekaya na ito ameta na zedimbwe na program ile o itethesia andu maito ninabalanga igwetwonia ondungi ndenda nayo serikali ikwatene na atongo ya makendeni ndeni wa kithito cha kunaye cha leu ni twene nundu aitumisia kingai kuineguanesa na no twene mionondo yikalile ona kauno tupo ya twisundu beithiwa na Islam tuna program ungua Supreme Council of Kenya Muslims kana kila musikiti kila wakatano tukasanga na twasanga imbeza sionde channel wa kwa Islamic Foundation na Jamia Mosque Association Nairobi mayongelela kila meongela na indi Supreme Council of Kenya Muslims ila niyo umbrella ikolaniane iki abamwe na ikwatanie na Red Cross indi meibikisia andu ala maitu ma mikio yonde batu thina mwikio mikio yonde na andu maitu na andu ma Kenya indi withia no makwata msaada onuwevo Sheikh ni wakule serikali ya kaunti ya Masaku ngwa utongoi wake mwandu wa vinyandeti kumavetea ndivisi ya numba ene ndi alameka la kisioni cha majengo va musini ya Masaku na laingi mwawe takana kuvikia vau maina utoni kwa kuivia numba isu nundu wa kwati munini anitwe twina thina miaka 18 nundu ya misi itwe ba mjini kana majengo nyumba imwe ba unengo ona ene maguye tene ama na makua na tunesio sisi atwethia ona imwe iembwe amabalwa lisi ni cia thelile na mbesa cingiba wazisio maskini laiba na thino labu hipo na nza ila ikuo andu au ime amagile balance ya sietina meitonya atongo ino tu indeni ama ofisi wala maelewa ndo ama governor ma deputy governor ama lands tukanene okiu na itwita nao kwa la meiwa wize gwithia government jitu ikatune nga waiver indi no tweke mipango ndongo isia Kiislam tukamana kuinambe andu asumete hata nikenda maike uthina Daniela Mwongela Mutongo TV kuvanza wa msikiti wa Jamia Mosque live musini wa Masako ni muvea dani kwa nge wa Yesu na niwo kethiwa wina kindu na ukatethio rote nacho na indi serikali nayo yewa kio cha enendi kumatede sana leu nondo isio mbingi bwana no yende ya uanini leu wende na kumia miondani paikindo manake ta kunza ni tonya kwekumbila muno enendi ma ukamba tusonge mbe na Mauvoo maitu itina wa President William Ruto kuetakana serikali ya Kenya kufikia na kwaka nyumba kwa enendi ma ukwati monini ndeni wa county ya Mombasa yu yatambia yu ni ya kwa tombo ni mwandiki munene wa nzama ya atongoi mandeni ya Kiislamu CIPK Sheikh Mohamed Khalifa Ruto kana ainene ya kanisa ni wa Siloamu ulawe Mbambure county ni ya Mombasa kwa mtanyani wa hiyo nuna vikia na kwasekana nyumba ngili 10 siandevi yande ni kwa Mombasa kuongelela inge ila siende na kwa kisioni cha Buxton mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Kiswani Angelina Mose na idvote Itina wa Musumbu William Ruto kwa dhana kukwatiania na Governor County A Abdulswamad Sharif Nasir kwa kanyumba ngili 10 kwe andu ala mekalai sioni sia Isaki na ala avinye nyumba ilo kuetakana ikongelwa ila siende na kwa kisioni cha Buxton Point yunzama ya maimam na atafanya vaandhi ya Kenya CIPK ni makadhie tambia yu. Tumekubaliana ya kwamba every year tutajenga nyumba 1200 na tayari nimekubaliana na governor wa Mombasa ya kwamba program ya nyumba 10,000 za Mombasa tuanze kuipangia. Tayari inajengwa saa hizi nyumba 40,000. Tutaanzisha zingine mapema mwaka huu. Nitakuwa Nakuru, nitakuwa Bungoma, nitakuwa kule Homa Bay, nitakuwa hapa Mombasa na sehemu zingine za Kenya kuhakikisha ya kwamba tunawapa nafasi wa Kenya ambao wako na mapato ya chini
kuweza kuwa na nyumba ya shilingi 5,000, shilingi 10,000, alipe sio rent lakini alipe mortgage, ili baada ya miaka 15, miaka 20 nyumba pia awe ndio mwenye nyumba ni yake. Na kutoa ahadi kwa watu ambao kwamba ni walala hoi, mahasla, kuwajengea nyumba 10,000 akishirikiana na serikali ya kaunti ya Mombasa. Tunamuunga mkono sana kwa mawazo hayo na fikra hiyo, na tunajua Mheshimiwa Rais wewe ni muungwana, ukisema unatekeleza. Tuko na imani kubwa sana kwamba hili neno ulilolitamka litatekelezwa. Wewe ni mtu wa kusema na kutekeleza. Kwenana na mwandiki muvangithi nzamani CAPK Sheikh Mohamed Khalifa ni wamwenda avikie kulikilela kati na kuikithia kanae kalimbewa maana atano makisio cha Buxton na alama avetangiwe kavindani kala mulati uambiswa ni makwata nyumba sio kwa dhoa munini. Tunakuomba, kilio chetu kikubwa, tunatoa machozi na tunaleta ombi hili kwako wewe. Sisi wale wapangaji familia 550 uweze kuzungumza na gavana wa Mombasa pamoja na serikali yako, muweze kutupatia nyumba zile, turudi tuishi tena pale kwa bei nafuu, kulipo polepole, ambao kwamba wanaita tenant purchases. Ingine menda mavikie kuongelo evinda ya kuiva nyumba hii kwa kila makuweta kana kilungu cha miaka elini kinini mono cha kuiva nyumba isu kwa kila makuweta kana aingi mwa yena utonyi wa kuyana. Mimi ni mmoja katika tenant wa pale Buxton na ni mwenyekiti wa wapangaji wa Buxton. Ile ambao kwamba kulingana na mfadhili kwamba ametupatia miaka 2 kuweza kulipa na kumaliza. Hilo ni jambo zito sana kwetu kuweza kulipa nyumba ya 1 bedroom 1.8, ya 2 bedroom 3 na ile ya 3 bedroom kwa 4.3 million. Sisi tukiwa kama mahasla si rahisi kabisa kuweza kulipa. Kwa hivyo kitu tunachoomba ni kwamba tupewe muda, kama ni miaka 20, miaka 15, ile watu wanasema tenant purchases. Tukifanyiwa hilo, basi rais utakuwa umetupa zawadi kubwa sana, ili tuweze kwa kipindi hiko tukitoa wakati tunalipa ile kodi yetu ndio tunanunua nyumba kabisa. Hilo ndio ombi letu, zile nyumba tupatiwe kwa tenant purchases. Wengi au majority wetu tumeshindwa, ule mkataba umetushinda kulipa kwa kipindi cha miaka 2 ili kuweza kupata nyumba. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvea anji na tuyuma kwake tuithi kula kwe mwandikitwa wa Mauvoo kale buchalo wa Mutunga kumava ya musini wa wote kauntini ya Makueni valo kutuelesia kana andu alame kalana mamudha memwana ndeni wa kaunti isu ya Makueni ni meka ila serikali ya kaunti isu ivikie na kumakonia ndeni wa mau ya kifatokanio ofisini wa Governor Mutula Kilonzo Junior kana monini wake Mwandu Lucy Mulili ainena na Vilingi wa Mauvoo Jacob Mosilu kuma kisioni cha Mauvoo yake kumini na ulani umwe wa andu amekalana mamudha memwana ni wavikia oingi kwenda serikali isu yeke lift ndeni wa maofisi ma governor alame musini wa wote nikenda kumatonyethia alame thina wa mamudha kukwata uthukumi kuma maofisini ma serikali. Itina wa gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kweta muvango wa kuvanga maendeleo ma county kwelungu ya mwaka umwe na ulawezekani hata county annual development plan UN ndindino wa makomani ma kuosa mawoni meke vathukanyoka na wende wa public participation ni maende na kumnya mawoni mo yulu wa kila menda kekwe kwa ndwala mema mudhame mwana ndini wa umbano wa kuosa mawoni va wote kiseseni chandu mema mudhame mwana kila kisikani hata vocational training center amwema mema mudhame mwana ni menda serikali wa Mutula Kilonzo Junior kuyote nyana yomandika amwe mondeni wa maofisi ma governor kana munini wake ala meva wote ameweta kana kini kiomatethesia ila menda kumufikia governor kwa kwitha na umuo ula matono muvikia kwa laisi na kweyelesia matena wia kwema kweleka nesa ofisi wake nundu na example zio nundu example ya mbana mutongo mwene ato lide na kwamba kwa ajiri kana koza mulemavu amwike kwa deputy na kwake ofisini ukichaidi atena access zio ya kuka ofisini kwake takewa muno aya dide ni obo wazi sindu ila tanenga ne muno neta went over white education tasia school ile to African training center they upgrade with the institution the ICT center
wesethia sindu situ ikandresia waba na itikoka aba tiketha tikitona access sindu situ kwa ICT. Otau Jacob Musilu umu andu ala mema mutha me mwana akienda masove wenziasi ovita kwa andu ala matume ato sulu totembea maofisi ne magavana ondumwe na maofisi ya kwikiwa lift kumatethesia ela metha makithoko maofisi ne a magavana nthini wanzika yosio mantha utethio muno muno ta numbe ya gavana nite kwenda thikiwe ta lift wisepia na mulemavu kapa no kuliso lift mu akaikwa gavana ofisini na edande kwikiwa lift thikiwe kasela kasiuke saidia nikesela wheelchairs kapata mpaka jionu. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavaa wote kaunti ya Makueni. Ni muvea Caleb na inde yetu manthini wa kaunti namba 17 tuke kaunti namba 16 Mauvoo meokoni andu ala mekalana mamutha me mwana balangu atanio ya andu a mekalana mamutha me mwanya kuma kuya kalama ukamba wa Masaku ya kulia serikali ya kati pamoja serikali ya kaunti ya Masaku imatethese kukitana siko sia kuvuthukiwa na kunyamawa kwa andu ala mena mamutha me mwanya kisioni kiu ila siende na kwikathi ya muno isioni sia anduani. Mauvoo ni kuyanana na mwene kibila wa ngwatanio ya andu a mena mamutha me mwanya kisioni kiu cha kalama Samuel Mativo. Daniel Mwangala ni wasio kithia na ilivoti. Mwene kivilo na Vilingi wa Mauvoo ni waelesia andu mema mutha me mwana methitwo maikonwa kaoni waki mivaika na GBV na ingimo kuthina muno matena mundu matetea itina wa makwani mo kusilo kwa ivinda ya saa nangi kuvingi wa medho. Shida ambazo tunapata hapa ni nyingi. One, kuna ile GBV, gender based violence, huwa zinakuwa abused sana. Utakuta kwamba mlemavu, for example, tuko na kisa ambacho a woman PWD was raped and after that she was murdered, but up to now the case has not ended 4 years down the line. Kwa hivyo GBV iko hapa in Kalama kuhusu walemavu. Ingi Samuel Mativo ni wende na kuelezea aingi mandu ame makala na mamutha me mwana ni methitwo mateo kuna sikaloni kivathukanio unula wa kulia ene nthiva kaunti ya Masaku mevathane na mituesu na kuonasia andu ame makala na mamutha me mwana sikaloni sia kunena ni sia maendeo nundu aingi mo ni matia wa itina. Number 2, ile shida ambayo tunapata ni kuwa na ile acceptance by other people who don't believe that the PWDs are part of the community. Lakini with sensitization and awareness creation, this one is actually inaendelea na kupungua. Ile ingine ni kwamba inclusivity part of it ni kwamba we are not included in most of the most of the community programs simply because we are seen as disabled and people cannot participate, but the opposite is true. Sisi tuko na hiyo willpower, tuko na hiyo manpower, and we can do a lot of things. Yu ndakulia serikali ya katini la kaunti ya Masaku kuthinikia na mituki undu vatoneka mathina alamande na umevuela kuma na wambatu wa ukwati angimo matena biasala sia ukuna na angimo makosete tusulu to utambuka kuna kundu na kuvika maofisi ni matongo alama ile teitha maithinikia mathina mo. Participation. When the public participation is being called for, ile distance it actually hinders us as PWDs. Sometimes it is put in a corner of the sub-county, and you find that it is really difficult for us to access huko kwenye nini. Ile kingine ni accessibility. Accessing some public areas, for example now the toilets, inakuwa ni ngumu kidogo. Mwaka ni muvitu kuwa ngilili na miongoni na ile andu amekala na mamutha me mwana methitwo maikulia serikali ya kaunti ya Masaku kwa mamanthi ya mawia na nkumako ni anthini waone na sikalo sike vithukanio ni kienda wasio wo uvikie kwiwika. The different kinds of disability. Te alama me matatonya maundu matona kwitha matona mathi wondu makanenga wenda ni kaindu kanini kinanduni. Te angine na asomu ala ndite kwenda ithe twethe tutona kwa poindi wanthini wa serikali wa county peangi aseo matona kwitha matona kuendeza business cionesa oito kulia ngava na wavinya asisi ondu tekwekwa ithe tale mama sako alafu biashara ni alafu kwenda kwambia situ biashara inge na ala meva ala kitandani matatona kukila meutethegwa na asia imo.
Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumova Kalama, kauntini ya Masaku. Na niwo asumethi wana mamuthame mwana ni mailete no tethwa ni serikali nondo na thini wa katiba ni vandikitwe kana kilungu kinani cha ile bathi wa andu asu kwa magavana maitu ma Ukamba meya tatu Dr. Julius Makau Malombe Kitui mwandu wa Vinyandeti Masaku na Mutula Kilonzo Junior Makuweni na indi nkabasi ondesi ya serikali andu ame mwana mamuthame mwana mama ndiwe mawuya aingine matonya na somu angemena mautwika kibathokani kwa serikali situ wabomna serikali nene andu ala mema muthame mwana mavikie na kutelwa niende tothi umuoni na nisoma motumani Eli Oka niambia na otumani wake Alex Ngila ya ERASTUS Vilingi ukitenesa na ngai amukilie mwaka mwe wa ngili ile na miongole ne tatu tala security tinzio vayetwe askali angi na ndo swe nene angi wayela tuambie nayo ya uvungulu wa Mauvoo kwa matungulu na ile Boniface mutuko na yake asiati why kill innocent soul, they will not have peace na ile nene langi waya kuya mwingi ala andu ele mamusi umwe manavikia na kuwa wako mautumani maku wakavikia na kuete kuisila ile itatu ukenda itano na utumani mukuve batendevi ambia na Ndeto TV na ende weti watumani waku vauyo lwa Mauvoo maitu na ndeni wa mitandao yetu ya mikumo kanile tuambie na Facebook Mutongo TV tukadibasa nzio kedete na Mauvoo yake. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Kui Mauvoo alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kui Mauvoo wita wakuowa. Kilungu cha uwiti nikilawa kuambia saile na nusu sia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Muselisi wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na mulema wako atinda nesa. Ebi ndo vocha kibunguni kitu cha tunaini. Kwa mungu bata akamena tena. Lazo kimoni mwanene na iye yake ile tizio datu to positive igala ikisio tega naese nye ikagweka yala sema ni komendole ya yoruwa ozatu ni muhiyo na ila yomaya kwa mwanda waisi kana ngo ya ndia leo ikabalo enda ikulyo yu nangi maingi nimekutuma wewe wa moto wako ukamake ndukelwe nansika ikalandhi tunenani Monda na godo kuma jana mpaka Desemba brother wana mwanzo ambao enda bidete ya neno na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada ona weka itina wakota ndio kutoka sianda sienda tena ukeli ya mwana no ona nyumba wewe mtabio mpeka umaya ana kana etwe kama asante kutoka mikara na tudu kesi sio na sipe na tuima na kamina na sio sina mawoni misigo boya siku sikono na mtukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hivi ni kwa stilo kwa hizi siaje tunenanie kila wakeli kuambia saile na nusu siaweyo ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Umaniwa nogo dio gidia zimba Akenya ni marafiki critics lakini wanawe asiweke nukisio moko tabia ni avidugie ku tukane hizo taneza manyuma siwanane bomu kubwa ni kanivuli mwana inobi wale ndo wastua kaka nimesema taneza dukola spaki na kwa maana mwana zaidi wakidho Mombasa hizo wanakoni anaweza kwa bisema bana asi mimi na maite ya bui tondo Yesu wa meya ya tume enda dionde mukanaiche ula musio boya makanisa na agamba ni muboya munetwa je ndo muboya ni talent na engineering is passion professional umeelewa ina nani buna attitude ya hiyo na maemoze kana no sawa hamuka mwini musiono ngina ede kiwanga Okay? Totally okay.
wangai. Kuna mungu tita na kulia hivi. Nini ndio kukena? Koni nema niweso. Ngaino ukuvunja siasiendo. That show you that it's not about you. It's about him being glorified. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Nina udhocha ingi niende na kumanyithia Archbishop wa ikanisa kana Archbishop wa Diocese ya Ilovi Philip Anyolo ni wametakana enende mwaka umwe wa 2023 mena ondu wako kunikela kululumili ngwata ni wakati wo kwesela ulumu wa Mauvoo wa nthi Anyolo wetakana mwaka mubitu unaina maumu kauta na ala mana tatie kuthingithia sekta kauta ta ukwati wa nthi ino kisomo na uima wa mwi ateo kwesela vinyani wanga ya Kenya ni manaumfikie na kumbuka asindi Anyolo ni waweta ota undu unyuvani munene muvitu unaendeye kwa Mauvoo ni ivuso enende kululumilia Mauvoo wandi kwambia misini nduani na ndi ni mwaka uimbia wangili ile na miongo ile na itatu no kana kusia kana mauvaluku taala mane kuombilile ndi ino mwaka muvitu. 2022 had also a lot of expectations, a lot of hopes, a lot of letdowns, a lot of fears, but a lot of blessings also. We are waited for elections. We are going and went through the depression of economies, and many other things happened. Our young children, they went to school, I don't know which day they opened, I don't know which day they closed. They did examinations, you don't know when they did them, and which one they did, and which they... So many things were mixed up. But we look forward in this year to see the hand of God again bring us across with blessings to the end of it. Peace is a beatitude that is against hunger, is against self-satisfaction, is against self-tranquility. It submits itself to work for the defense of lives. Dialogue without boundaries. Dialogue across the boundaries, across the races, across the tribes, across ethnicity, across poverty and riches. Dialogue between persons who differ because of nature and because of convictions of belief. I'm a Catholic and you're not a Catholic. Peace obliges us to enter into dialogue and discuss. But we encourage even those ones who differ in political positions, in social positions, in whatever position, let us always encourage peace. Kabinda ka enende maende na mautanu ma mwaka mweu yu ye siku ya kutemana idhoka kwa machief atatu makisio cha idhanga kauntini ya Murang'a itina wa enende kisioniki kumatuva na metwe ya mbui kumana na kithito cha athukumi ama serikali kukitana na usangili ndawasi ya kumila na nzovi ya makavo siko ila siende na kuikinyia muno kisioni kiu enende makomanie musieni wa umwe wo kwa isitwa Murigi Njogu na vala mowa yembui miongo ili. Kwa sababu wale machifu wako huku na kupigana na pombe haramu, chang'aa nini, watapata zawadi leo. Kule kote kumepatwa chang'aa, ya machifu wamesababisha hiyo chang'aa isho ya kuharibu
watu. Kwa hivyo hawa kuna zawadi nitawapatia mimi mwenyewe mkiwaona namna hii, kwa sababu ya kupigana na ufisadi ya hiyo. Wako na kitu yao mimi nilinunua, waende wakakule na watu yao ama marafiki wao wale wa muhimu. Kitu ni kitu ya maana kwa wazee. Wakiendelea kufanya kazi vizuri kama vile wamefanya, wataweza kupata hata zawadi nyingine kubwa kuliko hiyo kupitia wakubwa. Naweza kuambia the president of Kenya kwa janga ya ukame ile imefamia dunia ama Kenya, kwa kaunti ya Murang'a ni moja, especially upande ya Kakuzi. Serikali haijaleta chakula upande ya Kakuzi, inafaa ilete kama zile kaunti nyingine imelete. Mambo ya kupigana na bangi na ulevi wamejaribu kabisa, kwa sababu hapo kitambo haungetembea barabarani bila kukutana na warevi, lakini siku hizi unakuta hata hao vijana ni watu ambao siku hizi hata ni wasafi, unawakuta wanafanya mambo ambayo ni ya kuwasaidia. Mambo ya bangi ni kama wamemaliza kabisa, kwa sababu hatujapata kijana mmoja ambaye ameshikwa kwa wakati huu, lakini hapo kitambo tulikuwa tunasikia vijana 5, vijana 10 wote wako polisi kwa sababu ya hiyo mienendo, lakini wameimaliza kabisa. Tunashukuru Mungu.